Working President Jong Seng San Partai United Democratic Party na umsni constituency ba Carlos Kharkongor mentakasngi ke Shipau tarik ubenai nailar arjar arpuar haka jingya kendo bat ke nonglum kubor Haribhoi district wala penting ba un resign no nag jinglong dekhot jongwu kumud dekhot Jong Seng UDP dak baburu yak citi inokam naganek parti show secretary ke parti UDP umsni constituency bat keren cairu banai ke jing kersian show MLA ba mentaganek ke constituency uba Jason Saukumi Maulong Habakran hagane kasngi neklian jong ba Carlos Kharkongor ulong ba kejinglet penyeso oban ay kejing kersian siaw MLA ba menta kalong halor ki benta ba neurang ba ula petu bahaya kejingnya ceprang jong ki weki parti ki badan hapo kejelah ini putri jong banai Agos arajar aku kot EP ki press banai ka press release hagaba hagini ki banai bat kita yo ada bun teli ki sngi ki banai ngala perkhat mian pamian jai pajai hagaba habedi baka politics nakwa ban perkhat thamai dakaba ngan ino no ya ka parti kabangadan Borosiketa hagaba kumulong hakini kipor ngadan hak parti UDP bagi kot Democratic Party UDP hani ka musting sakil hidungi bagi kot musting konstitusi ndai hadir melarai rang ba ha kumu rang ba wa kham champang bat ladan bun likis nam hagi hak politics hagi por badam wala dang ladan bun likis nam hak parti UDP ro ndai daga jing i jengai daga jing champang ke jing kala ka por ka baya state ka por ka ba ki baksar kham tam me hagi neki juk i bamanta ngai ba kamlong shu yanga ban sa haju shaju tani he bangi khot kata ka parti UDP komsting circle ngalade ban kham i jengai bat pek thu ru ya ka jing ya chaprang jong kini gwe perki parti buda ka stip jungi kham tam me apo musting safsi ku jungi ti kumta da gwe ga jumut la rice camp dalade ba manta ka singa pentip ya ka jing ino kam jonga resign ya jilong riu khot number bat kum nungkit kam jong ka parti UDP ha ka babaro si kata ngalong member bas camp ka parti UDP bat aku cukup poro kalau aku working president jaga parti UDP musting circle ke kumta nadu mata kasni ka si putri benai basi bapra benai Agos arjar arpuar ngala right kut no banino dan resign ya ga jinglong di dukot badan ka parti UDP bat aku cukup poro kumu working president jaga musting circle ku bolong menta nakalian jonga i bangi kot iba Carlos Kharkongor ku member jongga UDP baru juga por ku working president ya ku UDP mesin circle badang ne shikmat habang pek thu badi i ya ka jing state bad ka jing telun ki paiba i ku bakin khamyano ya ka jing kersan ku jing ki ya iba Jason S Maulong hak ba mangaro nga isyanya bad iskem badang ne shikmat ya kloi bad nga su ku sai kedar hak ba ngan kersan no ya iba Jason S Maulong hagan ka kenti ke pamanta nakaliang jonga nga kentu ya ki paiba ki bahasnda banga kum ki parlok kenong kersan nga kentu yikiru banya senran lane ya kersan lem ani kenti pamanta ya iba Jason S Maulong